Bare? Kap, ada. Okay, kap. Dati, kuwag, pasyan na ko ma. Ti, Kwarta. Gcash. Gikas ka. Gcash garod. Na number mo ti Gcash man katisan mo. Uri, kuwa lang, 1,000 lang, manunong ka charge na yan. Kuan. 20 ti ko Ki 20? sa gasot Oh, mo. sige. Nasa pulik man yun, bo. Ako may tigikas to eh. Gcash. Yung amo, Number mo. Number mo ti Gcash. yung bata, gikas ako na, da. Makasaya-saya ni kami. Ginaan mo gayon ti Gcash. Pwede ba Bluetooth lang tan? Bluetooth. Bluetooth lang may kuha natin yun, oh. Bluetooth nga. Nga mabalin ti Bluetooth. Ngayon, agsend ka ti kakit na balin ay ti Bluetooth. Mabalin mare, siguro, kaya kuha, i-open ko tayo, Bluetooth ko, naka-openin. Ilan man ta? Nga mabalin ka. Mabalin na ti Bluetooth dito eh. Bluetooth ti Gcash. Ika damangin ni Jen ti. Kuha tayo sudala ta ti baon mo. Kuha. Amo ka, Gcash, nga dito, Gcash mo, Bluetooth, ada mo, ato. Picture at isad mo. Bluetooth nga.